Halo teman-teman, yuk kita mencari mainan lagi teman-teman. Kira-kira ada mainan apa aja di sini ya? Let's go, kita cari teman-teman. Wih, apa ini teman-teman? Kakak menemukan mainan teman-teman. Mainan mobil Tayo. Kita selamatin dulu ya teman-teman. Ada warna hijau dan warna kuning. Kita taruh di sini dulu teman-teman. Kita ambil lagi. Ini warna biru dan warna merah. Kita taruh lagi di sini. Wis, banyak mainan mobil Tayonya teman-teman. Kita cari lagi yuk. Ada mainan apa lagi ya? Coba kita cari teman-teman. Ada di mana? Wih, apa ini teman-teman? Kakak menemukan ondel-ondel Betawi sepasang teman-teman. Kita selamatin lagi yuk teman-teman. Wow, kita taruh di sini lagi teman-teman. Oke, kita cari lagi yuk. Ada mainan apa lagi ya? Coba kita cari teman-teman. Wih, apa ini teman-teman? Kakak menemukan apa ini? Coba kita lihat dulu teman-teman. Wow, topeng ondel-ondel teman-teman. Wih, keren. Kita taruh lagi di sini. Kita cari lagi yuk. Ada mainan apa lagi? Coba kita cari teman-teman. Wih, apa ini teman-teman? Kakak menemukan ondel-ondel pocong di sini teman-teman. Ada 3. Kita selamatin dulu ya teman-teman. Wow, serem sekali nih teman-teman. Kita taruh lagi di sini teman-teman. Wow, mantul. Kita cari lagi. Ada di mana lagi ya mainannya ya? Coba kita ke sini teman-teman. Wah, apa nih? Wih, ada ondel-ondel pocong lagi gelantungan teman-teman. Serem sekali. Matanya cuma 1 teman-teman. Kita selamatin lagi teman-teman. Kita taruh lagi di sini teman-teman. Wow, sudah dapat banyak nih teman-teman. Sampai di sini dulu videonya. Bye bye.